Mapachuka omedorojore mokalo to chutho bang' Kenya Kwanza ka otelo mathurka. Riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya singone nyaka gichop kare singo margi mar bago ng'anyo ka gichomo kar jot mar jatend piny Kenya. Jotend Azimio la Umoja kotelnegi gi Raila Amolo Odinga noloso gi oganda e kaunti ya Mombasa kama giwacho ni ok gibidok chien kata matin e sundo sirikal mondo ofuong' nengo ngimane oganda jo Kenya. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko nigi ler mar wachni. Tend riwruok Azimio la Umoja kotelne kod migosi Raila Odinga ne omolo e alap ma Caltex e Likoni Mombasa kuma ne gibage romo mar seyo tend Kenya Kwanza. Mombasa we! Likoni we! E romono, migosi Raila ne oseyo tend Kenya Kwanza ewi wach mibadhi kaachiel kod rochruok mar uchumi. Ufisadi imezidi tangu jamaa hao waingie kwa serikali miezi 6 iliyopita. Mnaona juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Tunasema namna hiyo. Baadaye hiyo tenda ikapewa marafiki yao. Hapa nimeona wameleta kampuni ya serikali Kenya National Trading Corporation. Na wakasema hii Kenya National Trading Corporation wakapatia watu wao biashara ya kuweza kuleta bidhaa bila kulipa duty aina yoyote. Gikoni en midhiero ni omwom makore lach monego chul ushuru kaluwore gi mwandu mikelo e pachoka kowuok e pinje maoko sani olal nono ni mar orak mar kelo mwandu go ne gichiwo mana ne osiepegi. 51.6 billion is the amount of money ile ambayo kwamba watu wangelikuwa wameweza kuipata lao ile bidhaa ingelikuwa imelipiwa duty. Wamefutulia ushuru bilioni 50 na kitu ambaye haitalipwa. Lakini bei ya bidhaa ambazo zinaletwa hapa inakuwa juu zaidi kushinda ile ambayo inatengenezwa hapa kwetu. Giramo ni chenro mar sundo piny owacho mondo mi owuogi ya apis pod biro dhi nyime kaka ne gichano mar neno ni jopiny yudo fuong'ruok. Tokea tarehe 20 mimi nawaomba askari polisi hakikisha kwamba umewapatia Wakenya heshima. Tutaamuka na tutoke kwa heshima na tutaenda kwa amani. Shida ni nini? Shida ni nini? Shida ni nini? Hii si vita ya Azimio. Hii ni vita ya kila mwananchi. Wewe ukiuliza pesa ya kujilisha usilale njaa. Wewe ukiuliza masomo ya mtoto wako. Wewe ukiuliza matibabu yako na familia yako. Kuanzia mwezi wa Septemba wana mpango kwamba hata kwa vyuo vikuu badala ya kulipa shilingi 16,000 wanapandisha mpaka 48. Gikwayo obila mondo mi wuoth kodgi kanyakla e lweny mar kelo lokruok e pachoka ma ok goyo gi lweny. Iko pesa ya kuleta petroli chini na ndivyo gharama ya maisha ishuke. Imewekwa mifuko ya watu binafsi. Tutakubali hiyo? Waziri hawezi kuimarisha polisi. Polisi iko independent. Sasa na tumemwambia polisi hawa wetu na kama hawa polisi waheshimu sisi. Sisi ndio tunaweza kuwatetea. Ukiambia polisi wasumbue hawa wananchi wawaumize, wewe ndio utalipa. Tend riwruok Azimio la Umoja kotelne kod migosi Raila Odinga oramoni gisachako ng'wech mar kelo lokruok e pachoka ka ng'ende mar ng'wechno en tarik 20 e boma ma Nairobi. George Aoko, alap ma Caltex Likoni, Ramogi TV, Mombasa.